kijanye n'umushahara ukuvuga ngo byibuze kubera nje nakoze ahantu henshi cyane ntari umwera wa mbere twaba tugiye gukorana byibuze nk'ibihumbi 900 ibihumbi 900 Bado kuvuga ngo agomba 900 wampa nanje nico ngiye kukubwira hakubiyemo ibitagangura ngo nabihanuye imiyari nazikuyeho nahanaguye ivumbi nafunguye igipangu bashaka gukoresha ibintu by'ibigori hano naje nkavuga inti none nje ubwanje inzu ariko rero Jean Bosco nukuri ko Imana ndashonje pe nyumva waje guhagera hano ugira n'ubwenge umenye urugo ubujemo niba ukuruwe n'inda gusa usubire wanyu rwose uraryoha inzara rwose uzi kuvira hose ntaco wari washira mu kanwa kugeza iyi saha uno gupfa wapara sorry thank you so much mubanje kumesa okay thank you so much Jambo okay Jambo si ngo banze umese ntago waryo utakoze ahangaha rero rabizi abanyamahanga ntago wapfa kurya ibya butakoze ugomba gukora cyangwa rebe n'ubushobozi bwawe rebe niba ibyo urya bingana n'ibyo ukora si vere ujura bima mbijya rumweru cambije hari akandi kantu nabonye abasirimu binabakunda ribaza wenda niba wahishije hari nko kukagoroba nanje ariko tuvuga n'urukureba na televiziyo nukora ikintu kimwenga ibindi byo byibagirwa singiyo ndabiguha ndatogoza utuntu ndaranja hano ngiragamo amakaroni bw'ubwoko bwose nabaye nk'umupatoro nizi nebe ujuri nyaganyeza guca wumva umunyenga wumvishe umva ko ka umongera umva ariko vere nje noneho hari kubura iminsi vere n'ubu naragendesheje ntago uzagaruka oya hari kubura iminsi mike nkahita ngaruka nuko nyine ndi guba nk'umuntu uhuze nshaka kugira ngo nk'iyi nzu nayo nje kuyubaka nk'iri iwacu ngo iki wiseka bazahita batwica ngo iki dukiza dufite inzu nk'iyi vere kumenya hari utanyizera vere ngiye kukugira umupaturo kawirangara cyane kuko noneho ibyo nzazaniriye aho byo birenze urundi rugero dore icyo ngicyo nakiguze miliyoni 4 ndabarira ndabahereza mujane none ubundi kari umutako go kureberaho amashusho mujane siko burya Verena mfite umugabo mukire umupaturo mukanya ndaguisukara uri gate nyinshi nk'ibiro bine ngasezana ariko yitonde nari nakurangiriza ya nkuru mbese habaye nko kukagoroba nibwo banyakuye muri minisiteri barambaza bati uri nsabi ndavuga ni nje nsabi bati ngwino ushikira amafaranga gawe gahageze ndagenda nje mpura n'abaminisitiri bampa ibikapu ibyo 8 barambwira bati ibi bikapu bijanye nuko nakize uhita uzukura izi ntebe uzaza se mu rugo ryari ngo yagarure oya kudahita nkuzana ha nawe urukumva ndacari mu bintu bijanye n'umurongo gwo kugira ngo noruganize ibintu bese menye ngo ikinda kivana hanyijana sibyo nakize rero umva nkubwire nakandi kantu taruzi hari ahantu inaha abantu bajaga bakabakanda kugira ngo bigende ute nyine kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza nzakujanayo bakunkandire baje barakanda amaguru bagakande umugongo bagukande bakoroshe mbezi kunuri mwiza
bo bahitaga bongeraho n'akandi kantu bakabinyorosha Kuki? jewe nkubwire ngo nsigaye ntoroshe Ariko mfite inzara iyo sukari wayizana da. urigata isukari si ku manywa Sikuvuze ngo niyo mpa. urayirigata nijoro ahubwo naba nkurebeye ico kunywa reka nkurebe ariko vere ntunyihunze bo ndakurebera ingiri Hey! Oh my gosh, what are you doing? Who is he? I'm asking you. aragize Agize iki? ari kugira inuza Ari kuvuga ngo What are you doing here? Who mwama. are you? umugore Well, I don't know. Who are you? umugore wanje Just explain to wiriya me. umugore wanje Mubwire mu wiriya cyongereza. ajya witwa gute mu cyongereza ngo tubimubwire Mubwire kuriya nyine. No, just tell me what are you? Verena Verena. I don't care her name. So did you clean? Did you wash? Ngo ndi umudije. Did you make? See? Ngo ndi umudije. You didn't do anything here. And you are chilling with guards? Oh my gosh. What are you doing here? Oh, my husband was biriya correct. byavuze burabyo nibyo kubera ari kugira inuzi igize Iki? icongereza ari kuvuga icongereza No, just tell me what's going on. Nasi nuwahe. ni uwa hano nawe usari we mabuja wanje Nusura umukozi. ariko bampaga bazampa ibihumbi 700 So wavuze ngo warakize ngo ibihumbi ngo n'intebe none ni amafaranga makeya ku buryo wavuga ngo mabuja. Ni umukozi wawe. Ni umukozi wawe. I don't know what you guys talking about. Huh? Mabuja. oya ahubwo weho wavuga ibyawe uri izina ryawe mu cyongereza Nose wari mu bwenge nzi cyongereza. Verena none twabivuze akanga kugira ariko urukuru kona Wahoze umbeshya wowe umbwira ngo ni wowe boss muri iyi nzu none haje mabuja. ca umubwire Wowe hose wabimubwiye. Ntago mubana ntimusanzwe mwumvikana. ntakuntu wamubwira ko ntacyo twari turi gukora kugira nyine Ntugire ikibazo mu cyongereza Okay, I don't know what you guys talking about at all. So let me call my husband. Ngo ari kuvuga oya aravuze ngo reka be yibereye kuri telefone ngibura hari ibyo avugaga nkabyumva hari n'ibyo avugaga simbyumva I don't know what you guys talk. I don't know ariko what's nk'aka going kanya on. aravuze ngo agiye kuba Can bari you kwivuganira explain n'umuntu what's kuri going on in telefone here? Buretse atatwiba. No, I'm talking with my husband. ubwo sinzi nyine nje naho nabimenya ariko Take it. Amenya ariko kubwira Just ngo talk. yifate. Ngo yitwarire. alo yego boss Guki. turi mu rugo turishimye turanezerewe ibintu ni amahoro ariko uje arambwira ngo nimutera agasego nkamutera agasego nawe akansubiza kandi gasego oya da abagore baheheze abagore kubizi ko umugore wanje abagiye ngiyo yaba yageze aha hajyarira ni umubosi niwe ndi kubwira ari turi guterana udusego nakoropye nakubuye ibintu byose ni amahoro ahubwo ikibazo nagize ukuntu ndamubaza bya bihumbi 700 byanshanze kandi amezi gari kugira gari kwirundanya ari menshi Mubwira bwo makeya. What happened? ndi kumubwira akagira akavivura Yabivuyemo byagiye. Just Byagiye. hello? aragize You are correct. You are correct. This guy is too lazy. byavuze They're chilling. He's chilling with some like women, and like he didn't do anything at all. He didn't clean. He didn't do anything. You were correct. Oh my gosh, I'm so sorry. njyewe se iyo udahari njyewe turavuganaga mubwire good morning Bimubwira. good morning rata oya nakogo No. oya ubundi ureba ukuntu bateye urashambesha, umva nyine nkubwira ukuntu oya, bateye oya, ntaho wamenya niba yishimye cyangwa atishimye Ubu se kutanamubwiye ngo agwe kuri ayo mafaranga 700 nanjye mfate wonse kuyacyura mu rugo.
nkabivuga si mu ruhe rurimi no sumbwiye ngo mujya muvugana turavugana gacane ta none se bigenze gute ururimi rugiye iyo nshonje wenda nibwo imitaga mumubwira agahita byumva kubera inzara yo abaga nkoraga kunda ntanita ngira guca nkagira guca oya amafaranga se bwo nago wagira gutya akamenya ibyari byo ukavuga amafaranga umugore mu cyaro agahita amenya ko ari ukumpereza irenga ry'amafaranga gutya nyine akamenya ko ari amafaranga kuzi kunyibukije akantu ndaje ndabikora mugirire guca witana nagira guca ubwe none nkabona ukuntu nyacyura none rero we nuje kumfasha koza ibyombo oya nawe we abanguka ari uratangiye buse bwo naje koza ibyombo muri ubu rugo ngewe